Iz stanja u psihijatrijskoj ustanovi idemo kod porodilja. Njima se u KBC-u Zvezdara nudi da potpišu dokument kojim se traži da se odreknu prava da tuže bolnicu u slučaju da tokom porođaja ili operacije dođe do neželjenih posljedica. Advokati tvrde svaki takav dokument je ništavan. Znaju to sigurno i u KBC-u Zvezdara. Zašto ga onda daju pacijentima? Šta u njemu tačno piše? Šta kažu u bolnici? Dina Cepenjar. Saglasna sam da se porođaj u mom interesu i interesu ploda završi carskim rezom, forcepsom ili vakumom. Sporazumeli smo se da oslobađamo obaveza, zahteva za odštetom ili bilo koje odgovornosti od bilo koje štetne posljedice koja može da iskrsne iz planirane procedure, uključujući komplikacije u vezi s porođajem, postporođajnim periodom, kao i komplikacije u vezi s budućom trudnoćom ili porođajem. Oslobađamo bolnicu kao i stručni tim od svake odgovornosti u vezi s kasnijim nesporazumima i sporovima koji mogu iskrsnuti između pacijentkinje i supruga partnera. Prijateljica je na posljednjem pregledu pred termin od doktora dobila taj dokument koji su oni pročitali i koji u svom jednom delu je u potpunosti u skladu sa zakonom, s tim što u posljednjem pasusu piše da bolnica zahteva da roditelji odreknu bolnicu apsolutno odgovornosti. Prvi deo pasusa u skladu je sa zakonom. Trudnice potpisuju saglasnost da kada porođaj krene prirodno, u slučaju komplikacija pristaju na carski rez ili neku drugu medicinsku meru. Prvi porođaj je bio sa trojkama i on je bio prirodan za 40 minuta uz pomoć, ja mislim, čuvenog doktora Momčilova, da je on maher svog posla. Sećam se da sam i tad potpisala, ali porođaj je uspešno završen. A za drugi kada? Moj lekar nije bio prisutan kada me je porodio dežurni lekar kada sam dobila, da. Problematičan je drugi deo pasusa u kom se bolnica odriče odgovornosti u slučaju štete. Za ovakvu vrstu dokumenta, nazovimo ga odricanje od odgovornosti, mislim, prosto nemamo komentar. Advokat Nenad Cvjetićanin kaže da dokument nije validan jer dokument svake državne ustanove, tako i državne bolnice, mora da bude na srpskom jeziku i ćirilici, što ovaj nije, kao i da u njemu postoji slovna greška, što je također sumnjivo jer on prolazi više nivoa provera, od pravnika koji ga sastavlja, preko sekretara i zaštitnika prava pacijenata do direktora bolnice. U svakom slučaju, odricanje od odgovornosti u suprotnosti je sa članom 31 Zakona o zaštiti prava pacijenata, koji kaže da se ustanova ne može odreći prava na naknadu štete unapred pre izvršenja bilo koje terapije. Državna ustanova je osnovana samim sredstvima nas građana. Mi iz naših poreza i doprinosa zaposlena lica plaćaju doprinose za zdravstveno osiguranje iz kojih sredstava se finansira ta državna ustanova, tako da meni nema nikakve logike da se na ovaj način štiti ustanova, tim ili pojedinac koji je izvodio zahvat, jer je u slučaju da neko tuži ko je oštećen i da se utvrdi da je oštećeni, suda obaveže da se plati, opet će to biti plaćeno iz budžeta, dakle od nas samih, tako da ne vidim nikakvu logiku da se državna ustanova koja je i osnovana da nas štiti, pomaže i tako dalje, da se štiti od nas samih. Proces dokazivanja greške lekara je težak, škakljiv i mučan proces koji retko dođe do suda. U jednoj državnoj zdravstvenoj ustanovi na istoku Srbije greškom je u postupku terapije bila recimo desno koleno, da kažem, i zakazana je bila operacija desnog kolena. Sljedećeg jutra se pacijent probudio i vidio da su mu obe noge otvarane, odnosno podkolenice obe noge. Ja ne mogu da kažem eksplicitno da je tu bila lekarska greška, bi to mogao da kažem samo da kada bi sud to utvrdio, ali mi nismo ni došli dalje od toga jer prosto imali smo problem u fazi veštačenja. I tako završavaju mnogi slučajevi u kojima je lekarska greška očigledna. U ovom slučaju iz KBC Zvezdara nama ne odgovaraju na mail, a novinarki koja je objavila priču nisu odgovorili 2 nedelje. Ipak, sporni papir i dalje dele trudnicama. Okačila sam na društvenoj mreži X jedan post u kome sam zamolila da mi se sve žene koje će se u narednom periodu poroditi u KBC Zvezdari ili koje su se porodile prethodnih nekoliko meseci jave i dobila sam zaista dosta poruka. Mnogo porodilja i trudnica je dobilo taj papir. On služi zastrašivanju, misle predstavnice Centra za mame. Mislim da ovo jeste jedan pokušaj
koji možemo protumačiti tako da se eto zaštite oni koji rade u porodilištima, ali je apsolutno pokušaj i korak u pogrešnom smeru i pogrešnom pravcu. A kao što sam rekla, akušersko nasilje je jedna tema koja traje već decenijama i kojom se decenijama ne bavimo. Od toga da se ne bavimo zdravstvom na način na koji bi trebalo da se bavi, pa posledica jednog urušenog sistema je i ovo akušersko nasilje. A predstavnici udruženja Mame su okej, koje se bavi pravima porodilja i majki, kažu da papir kruži i porodilištima širom Srbije. Dina Cepenjar, Televizija Nova.